danas, kao što vidite, snimamo facecamom. Uvijek ćemo snimati facecamom. Hoćete možda kolašiće? Tamo si to sam ja malo prije bio sam malo gladan. I danas, kao što vidite, pokazujem kako možete instalirati nekako, kako možete promijeniti ikone. Kao što vidite, ovo je sve neuredno. To ćemo promijeniti ikonama. Ovo su slike koje sam objavio na Face. Sjedi ih obrišem. Ako ne zna, pokazat ću mu kako može da ubaci, kako da objavi sliku ili video ili nešto drugo na Face ili video na YouTube. Ko ne zna. Pa, ukucate ovdje ikon arhiva. Ikon arhive i idete napravo, tako ćemo, morat će tako da vam ispadne, tako ćemo ispasti. I ovdje kucate za šta hoćete da promijenite. Evo, ja ću na primjer na Google Chrome. I tu imate i sad, pitanje je kako možete to da preuzmete. Samo ja da odaberem koju. Pošto meni će tako i ostati. Uzet ću ovo. Idete na icu ovdje. I evo. I sad, evo, najbolje mi je da uradite ovako. Ali ako nećete, pošto ja te ikone stavljam u lokalni disk C, ali ne smijete nikako da ih brišete ako promenite ovo. Da ćete morati opet da ih skinate i ubacite. Sad, uđite na to šta hoćete da promenite, idete ovdje svojstva. Ili ako je drugačije, samo zadnji idete ako vam je na engleski, ako ne je za engleski. Onda ćete, ovdje će da vam piše change icon. Pošto meni na srpski je Windows 7, piše promeni ikonu. Sad tu kliknete, idete na potraži i tu nađite, a možete i samo ovo. A možete, ako vam je tako, onda uradite ovo. Ako potraži, gdje ćete da je stavite? Evo, ja ću u local disk C. Ok. Vidite ovako, primjeni i ovako. I, kao što vidite, promenila se. Ja ću promeniti i za ostale da vidite da radi. Nisam vam pokazao jedan najbolju fasciklu. Kucate ovdje games folder. I eto, to vam preporučujem. Ja sam tako 2 puta stavio i sad ću opet ostavim, pošto mi se izbrisalo. Ok. Gdje? Nisam je stavio sigurno. Nisam ja mislim stavio. Idete ovako, svojstva, prilagodi, promeni ikonu i potraži. Tako je za foldere, drugačije. Onda stavite, otvori, u redu, primjeni i u redu. I sad kao što vidite, promenjeno je. Ništa ljudi, to je to za ovaj video, vidimo se u slede. Ali nisam vam pokazao na Skype, pošto nećete moći, jer ja mogu. Idete svojstva i tu ja sad mogu. A nećete vi moći, nećete to moći kada je običan Skype. Idete u vaš kompjuter, to jest pisati vam my computer. I onda idete local disk, gdje ste instalirali Skype ili gdje vam je ostao. Ovo ću izbrisati s tim. Ok. I sad samo moramo da nađemo, beži, kraćemo vreme. Da nađemo gdje smo ga instalirali. Idemo ovdje. Idete programske datoteke. I tu idete na Skype. I tu ćete naći, samo čas. Tu ćete naći ovo bla bla bla. I morate da nađete Skype. I onda ćete tu da kliknete prečicu. Znate na šta mislim. Kreiraj prečicu, ovako idete. A možete i samo ovdje. I ovdje nađete gdje piše kreiraj prečicu. Sad ne znam gdje to piše. Eto, ovdje. Kreiraj prečicu, kliknite i onda će moći. A na ovo, kliknite na ekran, kliknite
prilagodim. Promjena ikona radne površine. I tu ćete naći puna korpus otplatke i prazna korpus otplatke. Ovo, kompjuter. Izvinite. I network. To ja neću da mijenjam. Ništa, to je to za ovaj video. Vidimo se u sljedeći i do tada pozdrav! Što sam to uradio? Kliknuo sam pogrešno dugme. Pozdrav!